mimi kuishi maisha ya raha. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Tuliabudu chini ya mwembe, hivi leo tuko kwa nyumba. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Nilikuwa sina kazi mimi, hivi leo niko na kibarua. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Kwangu magonjwa yalikuwa yaishi, sasa uzima tele. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Nilikuwa nikiitwa omba omba, sasa natoa mikopo. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Nilianza huduma peke yangu, sasa niko na wafuasi. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Siri ni Yesu, siri ni Yesu. Siri ni Yesu. Kweli Mungu ni mwaminifu, anatoa watu mbali. Tumetoka mbali. Tulipoanza huduma hii tulikosa tamali kwa kuabudu. Tumekuwa tukiabudu chini ya miembe, mvua na jua ni letu, lakini leo tunafurahikia tukiwa tuko ndani mpaka tunasherehekea third church anniversary. Mimi nina amani, mimi nina amani, leo nina amani, mimi nina amani, leo nina furaha, leo nina furaha, leo nina furaha, mimi nina furaha, leo nasherehekea mimi, leo nasherehekea, nasherehekea anniversary, leo nasherehekea, ndo third anniversary, leo nasherehekea. Wanaulizana lianza jana, umefikaje hapa? Mimi na wajibu, Siri ni Yesu. ukitaka kuinuliwa lia kwa Yesu, kwa Yesu, Kwa Yesu. acha pupa na papara, tulia kwa Yesu, kwa Yesu, Kwa Yesu. Siri ni 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 Yesu. Ni kweli kabisa, kwenye huduma inahitaji hekima na maarifa. Haitaki kutumia nguvu za mwili huu wa damu na nyama, maana vita vyetu ni vya kiroho. Mungu ni roho, na ukitaka kumwona Mungu lazima uende kiroho.
Unaweza taka makubwa, unaweza taka mambo mengi, lakini kama Mungu hajafikisha unajichosha. Lakini wakati wa Mungu ndio kila kitu. Leo tunayo furaha maana tumeona mkono wa Mungu ukitenda. Mungu ni mwaminifu na atazidi kuwa mwaminifu.